je održan zbor planinarskih vodiča Planinarskog saveza Bosne i Hercegovine. Pored uvodnog druženja, ovo je bila prilika da se vodiči upoznaju sa predlogom izmjena postojećih pravilnika za vodiče, kao i sa novim prijedlozima pravilnika o licenciranju, školovanju te programu osposobljavanja za instruktore planinarskih vodiča. Uvodnim govorom zbor je otvorio Dalvin Kadirić, predsjednik Komisije za vodiče. U svom govoru Kadirić je napomenuo da vodička služba Planinarskog saveza BiH egzistira više od 7 godina. U toku svog postojanja ostvarila je dobre rezultate, naročito u školovanju i osposobljavanju znatnog broja vodiča i instruktora. Kompletna naša organizacija je jako usko vezana uz vodičku djelatnost, s obzirom da su vodiči ti koji organizuju izlete, koji organizuju ture, pohode, koji otvaraju vidike planinarima i ljudima koji tu nisu, koji tek treba da tu postanu i na taj način osposobljavaju planinarski pokret, a i sve drugo što ulazi u svaki program. Svoje zadovoljstvo okupljanjem vodiča instruktora na Vlašiću iskazao je i Zehrudin Isaković, predsjednik Planinarskog saveza Bosne i Hercegovine. Ja bih rekao da je od esencijalnog značaja da se održavaju ovakvi zborovi, jer oni zapravo jačaju vodičku službu, a vodička služba je jedna od ključnih službi i ključna sigurno služba svakog planinarskog saveza. Prema mišljenju instruktora Ermina Lipovića, BiH vodiči instruktori pokazali su zavidno znanje kako na domaćim, tako i planinskim pohodima širom svijeta. Definitivno sa ovim sada sastavom kakav je sad trenutno, da već postižemo zavidne rezultate, da imamo pozitivne reakcije od ljudi koji vode, znači zajedno sa nama, koji dolaze iz drugih zemalja, iz drugih društava, iz drugih prostora, da već pričani koji je ozbiljnost samom radu i tako dalje. To je jedna pozitivna stvar svemu tome. Očarana ljepotom planinskih masiva u BiH, Lejla Terzić je zajedno sa svojim roditeljima krenula put planinarenja. Za kratko vrijeme savladala je osnovne tehnike planinarenja i položila ispit za vodiča. Za mene lično je predivno iskustvo. Ja sam tu upoznala ne samo ljudi iz Sarajeva s kojima se inače družim hodam po planinama, nego ljudi iz čitave BiH, bukvalno čitave. Tako da je to prijateljstvo neko koje imate u planini i koje steknete, jer to naravno radite zato što volite, ne iz nekog interesa. To vam ostaje za čitav život. Predavanju je prisustvovalo nekoliko desetina članova vodičke službe, a kroz konstruktivnu raspravu oko pravilnika o radu i licenciranju pojašnjena su i mnoga druga pitanja od interesa za vodiče Planinarskog saveza Bosne i Hercegovine.